ingorita Ma TV amu enang ena. Olang'urani le Ma TV kintoomon iyie tena rishata ashe oleng tenkaraki nigira asuj iyiok tenkoitoi e Facebook, tenkoitoi e YouTube amu eton naa iyiolo ajo eton kitii online kake kiyiolo enaa enikitiakita apa intae te kiponu TV oonkaulele terishata nemeedo eton taake melakwa ina rishata nikiponu. Teniro omoni enkolong edukuya nilotu asuj iyiok ng'urai TV enajo Ma TV ashu Maasai TV official. Yiolo te Facebook Maasai TV official, YouTube Maasai TV official ashu Ma TV amu kesipa ajo enang ena. Neeku karibuni ena rishata kintoomon intae kiata naa enoshiake kipuo aabaiki ilarikok linyi lotii lorikan oloogira aaponu lorikan ogira aing'oru lotii enkesha. Neeku ore ena olong kiata olomoni obo oewuo abaiki iyiok tiatua Ma TV nekiyieu nintroduce ninye ashu elimu ninye keon ajo keng'ae, kai emanya, kanyioo eesita ashu kai etubulunye, kai isumare onena baa pookin ashu naa kanyioo taata eyieu ninye tena olong. Neeku karibu sana Bwana John Kipkel. Ashe oleng. Neeku karibu oleng tiatua Ma TV. Ashe oleng. Yes, oleng irmaasai ajo keng'ae, kanyioo eesita. Ashe oleng brother. Yes. Letamo. Kayieu nairoroki irmaasai pookin laing'orita tena TV, tena Ma TV, te Narok, te Kajiado, okulie wuejitin ake. Atejo ashe oleng. Nanu taa ilo oji John Ole Kipkel, Kanisi Black. Now nanu aing'ua enkop e Narok, ewueji neji Narok North, constituency e Narok North, ewueji neji Melili, ore Melili naa ward ai. Naa kara orbarnoti polisi ninye olorika le gavana. Nanu taa ilo kake ore duo enkiti story ai naa kayieu ake nalimu enkiti story ai enkisuma. Ore nanu natubulua tenkop naji Busia ore entoki nikisumare iyiok naa nkuk, kipuo aapuo aayau nkuk toowuejitin kumok oleng nikipuo aitoti isirkon. Nikiponu adake aapuo aamir nkuk tewueji neji Kiyio. Ore iltung'anak lina kop naa keyiolo tenajo Kiyio. Kipuo aamir nkuk etii inapa erishata naa ore orkuniyia naa 100 nitoki ailepu nelotu aaku 150. Neikunari nejia maisha. Olee netareto iyiok nena kuk amu ninche kisumare. Kidumunye ake saa naudo enkewarie nikijokini ng'ane nyoo todumaki isirkon nkuk. Kake ina siai apa ina ninye natareto iyiok naa ninye naikunaa iyiok pee kipuo dukuya. Ore sii enkae bae, neeku ore ninye ang'as embae edukuya naa king'ua iyiok maisha nagol oleng kake ore ninye enkae nemeirura. Nikipuo sii nkibaruani kitaasa entoki ore oltung'ani oyiolo entoki naji orputi. Ataasa entoki naji orputi. Orputi olapa puti midamu iyie orputi le 100, olapa le 150. Nikipuoi nikimpimokini nkejek niji nabo are uni tomon inji. Nikiata imputii oleng. Naa ore ade kipuku nikinchori enkiti 100 ino 50 nilo adake ainyang'u nilo ade ake olduka ainyang'u enkiti kurma nanya nkera nanya ilalashera linonok onkanashera inonok. Neeku taa ina maisha kitupukunye iyiok kake etareto iyiok Enkai nikiarare nena pookin. Ore intoiwuo ang kara nanu ore nanu naa kara nanu intoiwuo pokirare atamayiana Enkai kara intoiwuo pokirare naa kenyok kuna toiwuo oleng amu aisumisha kuna toiwuo mpaka university. Ore apa nanu nemajo kikalo university. Ore ninye naari kitii primary kining'o iyiok entoki naji university. Naari enkiti motonyi najo kalo kejo naari kulikae suuti kuti nkishu. Kake mee nejia. Kake ore naari nanu interpretation ai naa kajo kalo university. Ore paaning ina motonyi erany naa karanyaki sinanu ajo kalo university amu kaata apa osiligi. Sidai ena toki naji osiligi oleng. Ore peyie kipuku, ore peyie kiendelea primary nikindip naayewuo apa boarding naji Oloototo natala aidip tine. Ore Oloototo naa nintoki aidip enkaribu Songo etii. Oloototo primary. Nalo apa Oloototo primary nalo atum omom oleng, nalo atum erikore, nalo aaku oltung'ani onyorr irpati kumok orkere nanyorr irpati kumok oleng. Hoo nemayiolo apa toki. Mayiolo apa toki katum ake enkerai ake naibung village nelo ninye boarding. Kake naaret Enkai nalo sinanu nalo aim Oloototo amu aata irmalimuni natum environment oleng sidai oleng naisumare. Naim sinanu oleng.
ore peyie nalotu alo lolunga ore tolotu na karaba index 1 ore alotu alo lolunga secondary itu ya library oni hima bana benda ba class 2008 nikipo lolunga school sidai oleng nalo lolunga ta ashoma ba IDPA ora lolunga na ko CU chairman na CU chairman lolunga ala sa ko CU vice person elo ya ko CU chairman elo ya ko captain long to the captain kaki erare to yoga kai makanya rishara ore bi gune form 4 ya res na lo mo university aja ka baga ada yang kai kelas baru ya lo university la basingolio lai lo singolio lai na ba na mali ya di university na ba university ya Nairobi ni Nairobi and was and na di economics bachelor of economics and statistics the main campus Nairobi University na do pas na jadi na degree ada ya ba yun suatu mo ada sinya ko na ja accounting ne wone mpaka ni kuji enkaina kesaba enkaina sana mu ani nalo adola doga session na baba na kanya na bani ga jokalo university na ba dar no ko ni ga agira jokalo university yes ne ngone dogi ni ko ka so na ni ko ni shari mani na mo no ni na jo ala basingolio lai le university ida ni ko le university na le university ida lo university ako university yes sabu ginto lo amana university of Australia mo university na sabu na manja bana no kado yes kai usiligi yake yes ba kai ai ore do tinya na ko do woni ya shule na maisha mo papa ko nenga kishu ngo kwa ni ka ke pashi ni ngo ni ka pashi de pashi na ayo la jo ka angi ko mai para jo pashi ni ya ngolo mo ni ai ba pashi ni ni ada kenyo pay me school fees ore be yalo bodi na mputi gerara ore nar be yabo na no subu te subu la bawa kivi na nga uniform nilo ai mo jembe na mo jembe na la pro puti na ada ke on egin ta ki ate school fees ne woni ne ngi dagen do ngi ore tin nyamba ba ne nyoko le ika ram baba niki no jugo sabu no le do no jikana ol jugo ba no to me kese na ya wura ni wira kinwa kese oh ashole na buyo la ana badala ni ala gido kaina jo university and dan no rabane ke dadal mana jo kaina ba ko kayu ko na bana jo university nana rawal ki jana ya na yinda wana buli je runkuk o orbuti lelo xama bo le university lelo grâce chola no ko kayu la jimo ko la ngira bi ngu ba mu yo nya je ko ba no ra se deforestation kayu kage ba man ni mo ngani ne gwa shole na kai di shu yana sha mo dola jo sinni mo jina ke ngira banga ya de ilo lo ko ngani le te ba ma shole lo yo gra ra si sho ama taraye irole ko ke lido jona ji era na ni do anduara ne ama ni de bana ji bo rajo lela no ga yino mo lo ri ga le gavana pame lo ri ga li ngo le gavana ngasi ga jinde maka ajo na ro ne gwa mo na ro ki yini ngo ne ko to li si elo ngana le ma tv ni le ga ngana county na ro ga jo lele ro le go gel ko yini ngo gavana kanyo di yini yini ngo gavana ore do ya do ya na ore na no be ya buluna kala baga na no shoro amo kala do le ko yes na kala so la ko na la ko shi ko to ya na kala so la ko kalau di gue itu suruh di kumuk na di gue organisasi kumuk na di gue duwe kumuk aja na kala ada pasi sama yes ati secondary ada ya lu University of Nairobi ada ya bunga kolori ka sababu le namna la shing Nairobi region DCI eliko roho ilenkai ya di university na wali sia ya ba sababu le na be ai be tumikia tungana tayari tungana yes ni sia yesa yes na ada jabana no gari tungana tengulu na ni de mai na ga di makare amu ore kayo rosena lai mai ada na nyungu bagi dirake dia bagi po au tungana go yo puti ke ni na lai bongeka ni ya mari ni ang bayatu yes ne o hia ga ni dipi ni bo gwa dagi ana mutro bi ni non ne o da ore do na pa ni bo ga algo ana no sa ko le
natodua naa ore oltung'ani otii shumata nemedol ajo kanyoo natii abori. Teniyieu niyiolou ajo kanyoo natii abori, kaisidai tenilo inewueji adol ajo kanyoo natii. Amu kumok iltung'anak oogira aajo ekiyieu entoki naje kake miyiolo ajo kanyoo natii abori. Naa kara nanu victim nikitubulunyie osina nikitubulunyie entoki naijio ina neeku kayiolo ajo kanyoo egira iltung'anak aimaa tiabori. Yes. Egira iltung'anak aimaa tiabori. Najoki apa nanu Enkai, ore ele sina naa nanu lalo aitayu osina tooltung'anak lang. Amu ore ele sina nemayieu nelo likae tung'ani taisere aimaa. Yes. Dolta, ore ekiyieu tenaa enkisuma nikilepunye nkera tenkisuma. Tenaa engoloto akeyie pookin nikiret iltung'anak lang. Amu kayiolo ajo kanyoo egira aimaa. Sawa, nelotu niyau iyiolo naaji piimpot embaye naijo ina nelotu enkae toki nayieu naikilikuan. Neeku iyiolo ira iyie ole Kaptei niyiolo olorika le gavana mee iltung'anak likingira arrumoo. Mee iltung'anak likingira arrumuta ng'oru olorika. Ore nanu nemaarumori amu yes. Ore ena duata naa enduata apake naata. Naa enduata nao ina. Ore peelotu erishata Enkai meeta oltung'ani oibooyo. Ore oshi enduata netiu enaa olturruttai. Kelotu ake nilepu ake omeiu adanya. Ore peelotu adanya meeta entoki naibooyo. Dolta? Naa ore ena duata mee iltung'anak ing'uaa, Enkai ing'uaa. Naa ore Enkai ing'uaa, kadol sinanu ajo ore entoki naishoo Enkai maaku kiu unfair tenemalotu aas mission apa naishoo Enkai tenakop. Amu tenaa iltung'anak apa Enkai paalotu aret naa lasima paikaja, lasima paalo aret lelo tung'anak. Neeku taa mee iltung'anak laagira arrumoo, enduata ena naagira arrumoo, kayieu naret iltung'anak lainei, kayieu naret iltung'anak le Narok. Pooki tung'ani eba eneba etii ewueji netii koyokokonyokie. Dolta? Neeku amaa taata iyie itejo kesipa iyata olola enoshi taata nikijo amu ketii taata iltung'anak oojo kaata olola lolosho. Neeku ebaiki naa kayieu naiko peejo iltung'anak keworr ele tung'ani ajo kesipa ajo keeta olola lang olemeeta olola lang. Neeku iyiolo tena kayieu nimbung'ie embaye najo nchere ashu niliki irmaasai nchere amaa iyie kakwa nduat niata teniyieu niaku ele tung'ani oji orgavana. Amaa taisere kincho iltung'anak le Narok aatejo kitaa dii iyiok kiamini ashu kiruko oltung'ani oji Ole Kipkel. Kitonyorrai dii iyiok oltung'ani oji Ole Kipkel metaa orgavana lang. Kanyoo iyieu nintaas iltung'anak le Narok? Kakwa mbaa nijo iyiolo nanu teneeku aimua ashu teneeku ara orgavanai naas ena wena. Ore enyamali sapuk e Narok naa ore ade peeng'as aidip ena nyamali enyamali nabo, ore ade peeng'as aidip. Yes. Ore ade peeng'as aisho ena nyamali nesidanu enkop pookin. Yes. Ore naa Narok naa ekiata endaa, ekiata irpaek, ekiata nkano, ekiata barley, ekiata nkwashen, nikiata carrots, nikiata pooki toki, vegetables. Kake ore entoki nabo e Narok, ore shida nabo e Narok naa entoki naji irbaribarani. Amu ore enaduo daa meeta ewueji nepuo. Natii apa oshiake iltung'anak Enkai interview najoki ketii iwuejitin neitayuni indaiki, netii ewueji neitayuni nkwashen, neitayuni nena anguai. Kake ore piijo adol, ore piijo asuj, ore peelotu enkikesa erishata naikesisho aikesu inaduo daiki meeta iltung'anak ewueji neim, meeta eneim inaduo tokitin, inaduo garin naapuo aaya inaduo daiki amu inyalate irbaribarani. Ore nai nanu ara orgavanai naa kaaku entoki nabo o MPs, entoki nabo o MCAs nikihakikisha ajo kintobira lelo baribarani metaa melaikino inaduo garin aikonaja, melaikino enaduo daa ashomo. Ore sii enkae baye, ore ena daa nekigira aipunye ena daa pookin aipunye ong'ata ena daa pookin. Meeta aikata ore tenaa irpaek meeta entoki naji mikiata millers. Inayu nintobirr entoki naji millers, metaa ore tenaa Narok County pookin nikiata mills orpaek. Ewueji nebo nikisoroki iladuo paek lang paa iyiok oitoki aamiraki national government. Ashu tenaa kidipayu ninye nikias entoki naji export nikias. Dolta amu ekintayu irpaek kumok oleng. Ore sii aitoki nkwashen nikias nejia, nikintayu entoki naji milk plant. Ore milk plant naa entoki naji milk processing plant. Naa entoki nai naa keyauni kule
nikiponu apik ewuei nebo nitobiri enaduo kule nikintayu siiyie mpakitini ang' naa tenaa kigero Narok County Milk nitayuni nikimirr siiyio ore eimu inewueji nikikarsisu aitoki zaidi nikingo nejia sii entoki naji meat processing plant ekiata nkishu nikiata pooki toki ore peyie kiyau inaduo kiri ang' nikiponu metaa mikintoki aaya nkiri sijui noo KFC ashu ewuei neje neeku kiata yiok a central point nikiyau nikiyimie inaduo kishu nikimprocess tinewueji meat plant ontokitin naijo nena. Ore sii enkae toki naa enkisuma keeta entoki naji quality neetae quantity. Alang naaji metaa ore ekiata sukuulini tena naa sukuulini sidain kake kiyieu naaji nikidumu enaduo sukuulini metaa keeta entoki naji quality metaa mee keji ake sukuul ketii irmalimuni inewueji irmalimuni qualified irmalimuni trainaki aitobiraki netii enaduo sukuulini metaa ore tenetii enkerai ewuei neji Mosul naa keim enaduo kerai mee lasima peedumunye alo Narok Town peyie etum aima mee lasima peelo Lesankale peyie etum aima tenetii enaduo kerai ewuei neji Emurua Dikir ashu etii Transmara ashu etii ewuei ashu etii Olderkesi ashu etii Narok Sura ore enaduo kera neeku keeta entoki naji quality education metaa keim enkerai nishori nkera facilities metaa keim enkerai etii ewueji negira nishori facilities metaa keim enkerai etii ewueji netii ore irmalimuni le ECD nelaki nimotivate lelo tung'anak tenaa ECD nimotivate lelo tung'anak nitayuni entoki naji quality education nimotivate ore irmalimuni oosita esiai sidai nimotivate aiencourage iladuo malimuni aitukuj sininche aisho sawadi peetum peyie etum atoponai peyie etum siinye atoning' aajo irecognisaki ntokitin naijo nena. Ontokitin kumok oleng idol ele arabal lormaasai era irmaasai ormaasai idol ele arabal oji eeta taata idialo Uasin Gishu ore ilarabali laijo nena mitokini adol amu keeku naaji keetae a directorate e peace the Narok County na orgavanai report every week nelotu every week ni report chief le area ni report keng'as ormusee le area elder aliki chief nelotu chief ai report enkopis ai report ajo nina etuduo taata njibununo emurua neeku tenetii emurua natii iltung'anak aamurumuno kidogo nikibaiki report Donda mitokini kata ato oltung'ani ouro likae enkiteng mitokini kata oltung'ani ouro likae olchamba mitokini ato oltung'ani ojo aitinyikaka duo ng'ania amu keeku keetae surveillance te pooki wueji mitokini kata adol entoki naji olarrabal naa ina entoki edukuya medoli kata olarrabal te Narok County ontokitin kumok oleng health facilities sipitalini ata database of sipitalini kayiolo ake ajo kaa sipitali nemeeta irkeek kaa sipitali naata irkeek naa kaa sipitali nemeeta oldakitari naa kakwa sipitalini naata oldakitari kake meeta irkeek niking'oru naaji nurses oldakitarini metaa keeta duo sipitalini iltung'anak oihudumia iltung'anak metaa me building ake esheti ning'uari eji metaa ketii sipitali enkop ore piijo ekwet oladuo tung'ani ore peejo iltung'anak makweta metii oldakitari ashu metii irkeek meeku inakata meeta usaidizi inakata nikintaasita county iltung'anak lang lasima peyie etii iladuo keek ewueji peetii iladuo keek sipitali netii iladuo keek pooki netii ildakitarini sipitali metaa keeta iltung'anak oihudumia iltung'anak mitoki intomonok aiki irbaribarani intomonok tenkaraki naa laduo barabarani lemeeta ore ina toki naa kaitamu oleng naa ina peyie ajito lasima peekibelekeny Narok County lasima peekibelekeny Narok County naa ore pee inau enkibelekenyata naa yiok ake nemeeta taisere peetaata ntokitin kumok oleng ore sipitali e county ore naaji metaa keetae ore ina level tenaa level 5 naa kimaanisha duo keetae tenaa referral naa kimaanisha ajo keetae referral tenaa referral naa referral entoki nemenkarna ake entoki naa ore peejing inaduo facilities kila kitu iko dolta tenaa te Uasin
ore wasomolo nimitokini aaku dispensary eetae nitokini aaku keetae facilities sidai te wasomolo tanaa tonchuleni neetae tanaa tololong'a neetae tanaa te Transmara neetae te Kilgoris neetae temurua Dikir neetae. Thank you very much. Amadou ajo yiolo nena baa nigira aimaki naa ntokitin naigusa olosho. Naa kajo kidolta irmaasai nening'ito irmaasai ajo nena nduat niata. Kesipita ajo iyata nduat sidain duo naa ekiomon Enkai ajoki piimu ashu pekincho irmaasai amu kajo kedolta kake peeponu ake aitoki aimaki amu yiolo peeku kincho Enkai piimu nepuo kalotu aitoki ajoki kuna naa sidain amu mimi ninche kuna baa nikigira aimaki. Ekiponu Kenya ake ajoki naaji kata kipika litejo taa pena itejo apa ena entaasa irmaasai ena. Naa yiolo amu ekira yiok enkong'u ormaasai kira maa TV ekeeku ekintadamu ilarikok lang nchere itejo apa ena eton itu itum olorika apa amaa amu inoto kanyoo pemiyieu nintabaya neeku ashe oleng. Yiolo sii enkae ore itu apuku tine yes kayieu naaji employment e youth. Yes amu ninye naaji ayieu naikilikuan eetae employment e youth. Ore employment e youth naa ekipuo taata apuo aas entoki naji metaa kishoru ore tenaa ira ormalimui likinchori nitii tenaa ira economist anaa nanu nikinchori esiai economist esiai nikinarikino. Yes. Mee esiai naitoki iltung'anak aaponu eji atii nanu siadi amu kayiolo fulani naa ina naa corruption. Amu kayiolo fulani nikiger iltung'anak entoki naji according to merit. Yes. Nikikishaa ajo tenaa mama naa ninye nayiolo aitobira enkaji ninye nayiolo atoorisho kung'arisha nikincho tenaa cleaning nikincho. Meeta oltung'ani otumorita enaduo wueji, meeta oltung'ani otumorita esiai. Yes. Nishori pooki tung'ani esiai. Yes. Itu ntae iropiyiani ewong'isho. Itu meji itayiolo fulani nemeji inkunaja nikincho iltung'anak isiaitin amu keyieu Enkai neji siai. Mikibik oleng. Ore dii peekipuo yiok nitoki enkae generation aaponu naa ekilo Enkai aijudge regarding based on what you've done. Yes. Ore entoki nitaasa naa ninye ilo Enkai aikaja ninye kilo Enkai alo aikilikuanishore. Ninye kinosieki enkiguana. Nimipik tinewueji intarasi. Ekiputo. Mipik tinewueji intarasi. Neeku ore piijing office nisiai iltung'anak aitobiraki. Nisiai iltung'anak toltau. Alang nipotunye iltung'anak iropiyiani ejo ajoki nchooki aisho eji nchooki pikata nigeri youth nigeri iltung'anak aisho isiaitin nishori iltung'anak isiaitin. Ore tenaa class 8 itabawua keetae entoki naji tertiary colleges kuna VET nishori iltung'anak ore irkijanani very talented oitobirr oshi iltukituki laa kayiolo nanu nitobirr engarri nitu taatoi epuo sukuul. Ore nikintobiraki oladuo kijanani engarri ning'asie ayie. Ore lelo tung'anak ore entoki nayieu naa tenilepunyeki ajo aitaas entoki naji empowerment. Neyai nena koleji nelaki county nena koleji nepuo iltung'anak aas tenaa mechanics nepuo lelo kijanani aas mechanics. Nepuo nena toyie aas tailoring. Nepuo nena toyie aas mechanics anything. Dolta? Ore tenaa electrician nepuoi aas tenaa electricians nitani sinche electricians. Ore adaye idip sukuul ning'uraki county nafasi lelo tung'anak piabsorb county peekitum aitumikia county. Ina toki naji empowerment. Ashe oleng. Indipa taa aimaki amu iyiolo nai agendas inonok indipa atolimu pookin ashu induat niata tormaasai. Pamaa nai teyie kipuoto taa aidip amu kayiolo ajo king'orita irmaasai toolubot pookin enkop. Etii ile Narok county, kulo ligira aomonu kura, etii ile Kajiado pooki toki. Kayieu niimaki naboisho ormaasai penyo, yiolo piindip aimaki naboisho ormaasai nintoki siyie naaji aliki siyie irmaasai le Narok county ajoki kanyoo dii peedol apa Ole Kopikel osidai alang pookin. Kayieu nai nairo olomoni obo. Etii olomoni likiwarikino naa ore ele omoni naa one of manifesto naa Enkai. Yes. Iyiolo ajo keetae iltung'anak oomanya olduka. Nedoli sinye nilepunyeki sinye mita enkare metaa kila mtu netum enkare. Yes. Netum enkare tiaji tenaa ntaonini netum iltung'anak pookin enkare sidai sinke. Tenaa iltung'anak le reserve netum sininye iltankii sidai netumi entoki naji boreholes. Niturieki enaduo are aitobirr enaduo are metaa ketum pookin enkare sidai. Peemitokini aata entoki naji
Kesipa amu enkishui enkare. Enkishui enkare. Pemitokini aata nkariak torrok chafui peyie etum iltung'anak anoto maisha kitaa nikilepunye value oltung'anak. Kesipa. Ore pekilepunye value oltung'anak nikilepu sii yiok collectively meeta oltung'ani oing'uari tesiadi. Pemintoki aaok nkariak olturot niking'at oldiein nikintukie nkilani nikintoki aok pookin. Nikintoki aok pookin. Ashe oleng tina duata. Kayieu najoki irmaasai aikilikuanaki naboisho naa kayieu najoki irmaasai kayieu najoki iltung'anak pookin le Narok amu irmaasai ake iltung'anak pookin le Narok ematung'uai enenkilat, ematung'uai enenkaji, ematung'uai enenkabila, emaibung'ata pookin amu kira pookin iltung'anak le Narok. Ore sii enkae toki naa tenikipuo pookin, ore ake peekibung'a pookin naa kaisidai oleng amu ore oloshi oibung'ate nemeeta entoki naikaja, nemeeta entoki naya. Naa ore nai nanu entoki nayieu oleng, ore ake peekibung'a pookin metaa meeta oltung'ani oji ole shumata nemeeta oltung'ani oji oliabori nemeeta njere peemikipuo dukuya. Neeku kayieu najoki irmaasai emaibung'ata naboisho, ematung'uai enenkilat, ematung'uai enkiba, ematung'uai eworo, enyita emaibung'a olosho nikitidou olosho amu yiok ing'orita olosho metaisere. Naa ore taata tenikiyieu maisha sidai etaisere najoki sii yiok emaibung'ata emikintoki aishoror yiok emaibung'ata nikidol ajo kanyoo kintaas iltung'anak lang, kanyoo kintaas county ang, nikifikiria enkishui ang etaisere wene taata amu ina entoki etipat oleng. Ore oltung'ani ojo alotu ayau ore iltung'anak oojo maetu ayau eworo mikining lelo toloishi, ore lelo toloishi nikiany pii nikiyau iltung'anak ooyiolo amu kisumate ekiyiolo ajo nyoo entorrono nikiyiolo ajo kanyoo esidai. Ore entoki nara sidai nikibung', ore entoki nara torrono nikintayu. Keji gigo garbage in garbage out. Ore entoki torrono ore ninang'aa, ore entoki sidai nikimbung' pookin. Kesipa. Neeku iyieu nijoki ematorr molo ong'ony. Molo ong'ony amu ore sii ena rishata negira ilkumok aapuku ajo eing'oru olorika emaing'uraa iltung'anak oleng peemikipwonu ake aapuo aagelu iltung'anak oorr iyiok, iltung'anak oidim iyiok ilarrabali lemeeta letipat, iltung'anak oorr irmaasai, iltung'anak loopurisho, oopurroo mali oltung'anak aisinak, iltung'anak leme nkishui idolta nemikipwonu aagelu iltung'anak laijo lelo. Kesipa. Ashe oleng bwana Kibuget, kijo ashe oleng tenkaraki niewuo naa Maa TV, kishoki iyie enashe oleng. Kajo iyiolo ake ming'ura irmaasai tenelo nikincho Enkai olorika nikimpoti iyie pikipwonu aikilikuanisho ashu etaa ninye kegira naa anyiku siasa ebaiki naa yiolo kenya inoolong etinyikua siasa nikintoki aipoti iyie aajo ketaa kai itabayie, kituturo esapari enetoni igira anyokita kaji itijing'a, kalo kioma amu keeku inakata naa kipwonu aimaki aajo tenaa ketii orkioma litijing'a naa intasho openy nikilotu aliki iyiok tina rishata. Neeku kijo ashe oleng, kiiwuaki iyie siasa sidai, kiiwuaki iyie erishata sidai igira aing'oru naa ele orika tabaiki naa irmaasai mikishomo duo siinche mikining naa irmaasai negel amu etejo apa ele olikani njoo egeli iyiok anaa isikira peekipwoi aagel. Neeku kayieu nai igira aidip toliki sii irmaasai entoki nabo enkiting'oto naa peekipwo aidip. Ashe oleng irmaasai pookin laing'orita, ore nanu natejo kara John Ole Kipkei ashu Tubula naa kara orbarnoti tiatua enkop ormaasai otejo sininye kiinoto aing'oru ele orika. Naa kayieu naaji najoki irmaasai pookin, irmaasai le Narok peyie kibung'a nikiing'orr iltung'anak oleng, aing'orr nkonyek tempijan nikijo kakwa tung'anak dii kulo oogira aing'oru kulo orika amu erishata taata ena nikiyieu nikipwo aibelekeny ina Narok County. Kake ore etii nena atii sinanu toorikiak entadamuaki orbarnoti ashu enkerai naa kayiolo ajo kiidim Enkai alo aret iyiok. Ashe oleng. Ashe oleng, kitejo naa ashe oleng Maa TV kajo itodua olomoni likiata nitoning'o enduata naata, nitoning'o ajo nyoo eyieu ninye neeku etaa ntae itiorie irara irmaasai naa tenetii embae nitoning'o ajo iyieu nai ninkilikuan ninye ngero ake orkilikwai tiabori ina video ngero
orkilikuai liyieu nikinkilikuan nekintabaiki ninye naa kelawaliki ntae ajo kanyoo ashu elawaliki ntae enoolata ilo kilikuai liata. Neeku kijo ashe oleng, kijo emayian ntae Enkai, elabaiki enkae rishata kijo ashe oleng, tusuja naa Maa TV tiatua Facebook o YouTube. Teneeta embae niyieu ninkilikuan sinye naipirta Maa TV neeku karibuni oleng. Teneeta embae niyieu ninkilikuanishore, teneeta embae sidai niyieu nikintaas irmaasai ashu ketii embae niyieu nikilang temurua nitii, mpoto yiok terishata pookin. Kiata namba e Facebook, toosho nena amba nkilikuanishore yiok nekiwaliki. Kijo ashe oleng, nekijo sinye ashe oleng Lola ashu John tenkaraki ena rishata natudumua nalotu abaiki yiok, neeku kijo ashe oleng. Kiyooki nai erishata sidai. Kesipa amu ekijo yiolo Maa TV amu enaang' ena. Ashe oleng. Ing'orita Maa TV amu enaang' ena.